The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also. For the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong. Let all you do be done in love. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Before anything else, di pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, niining atong ministry, awhag ka, ikaw nga usa ka magtutuon ni Kristo, nga imong limpyuhan ang imong kaugalingon sa di pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Be sure you have named your sins privately to God the Father. Aron ato maggamit ang prinsipyo sa recovery technique sa 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Human nimo buhata ka na, ikaw malimpyuhan o mapanag-iyan usab nimo ang pagkikambitay sa Dios, ug ikaw mapunan sa Espiritu Santo ug andam na usab ikaw sa pagpadayon
sa pagtuon sa pulong sa Dios. Hinoon alang kanimo igsuon nga wala pa'y Kristo sa imong kinabuhi, gihangyo ka personally, gidapit ka nga imong dawaton, imong tuuhan si Ginoong Hesukristo, ingon nga imong personal nga Dios ug manluluwas. Kay ang imong giatubang nga isyu dili man ang pagkumpisal, kundi ang dawat pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga imong manluluwas. The issue is faith alone in Christ alone. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Therefore, sa hilom, magampo kita. Let us pray. Heavenly Father, we are here once again because we love the Word, because we are members of the royal family of God through our faith in your Son, the Lord Jesus Christ. Because from eternity past, our life has had meaning and purpose and definition. Because we are commanded to take in the Word daily, just as we assimilate physical food daily. And we recognize that this is our briefing. This is our means of growth. This is the means of glorifying the Lord Jesus Christ. We are left here in this world for this purpose, and therefore we ask that through the ministry of God, the Holy Spirit, you enlighten us so that His purpose might be fulfilled today. We now pray that you give us the necessary concentration and focus to the things you are going to teach us today. All this we ask in Christ's name, our Lord and Savior. Amen. Well, we are here today. Yan ang sabi kita. We are alert with a clear mind. We are alive. We are still breathing. This is all because of God's mercy, love, courtesy, and grace. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Padayon kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nga ato karon nga gitun-an ang doktrina sa doble nga kastigo. The doctrine of double punishment. Now, we should always remember, as believers in Christ, the importance of inculcation and repetition. Memory must be preceded by thought, because the spiritual life is a system of thinking. Kay ang espirituhanon nga pagkinabuhi usap man kamatang sa panghuna-una. It is a system of thinking. O ato na kining gi-establisar nga the spiritual life of a or every believer is a mental attitude life. Now, ato usab nga gitukbil ang libro ni Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto 26 nga nagaingon sa in English, "These things I have spoken to you. The Holy Spirit will teach you all things." Underline all things. Atong i-focus ang atong pag-tuon nini. What is this all things again? Ato naman yung gitukbil sa miyagi natong panag-uban. Ang tubag nining all things is Bible doctrine. The Bible doctrine that we learned from our Bible study. The consistent Bible study. Consistency. Kung sa ibut pasabot sa consistency, makanunayon, masubayon. Memory means to remember, of course. Memory, to remember the Bible doctrine, so it will stick. It will sink in the inner sanctum of our heart, ang kardiya. Ang kardiya mo kana ang di na kanang kasing-kasing nga bumba sa dugo, kundili ang kardiya mo nga atong una-una ana diya sa right lobe of the mentality of our soul. Now,
unsa may ingon nga makalimot ta sa Bible doctrine. Ibaw ka unsa? Carnality causes us to forget Bible doctrine and the principles of Bible doctrine. Tungod sa atong pagkakarnal. You see? O ganto sab nga gihisgutan last time nga this is some kind of review, okay? Memory has two terms. Na ay short-term memory o na po'y long-term memory. Ang short-term memory, what was our food this noon? Tingali mong utana ka. Kung saan mo ito itong sudan ganiha sa paniyod to? Okay? And then the long-term memory, what's the name of your classmate in 1945 or something? So the more na long-term memory. Now, ang modern technology karon mao na maniingon nato nga multitasking. We look at and listen, multitasking. So memory is developed by what? By repetition. Example, when you first cook rice, maybe the result was uncooked, hilaw. Apan kon magsigi ka nag lungag, if you repeat and repeat doing it, you will not be cooking rice uncooked anymore. Di ba? So repetition makes the difference. Ang pagbalik-balik. Mao ning kining atong pagtuon sa pulong sa Dios, magbalik-balik ta dinhi magsubli-subli ang tod nga kini mahimog yung tinuod maklaro, matinaw, matataw na gyud sa atong panumduman. So doctrine is built upon doctrine, meaning we learn Bible doctrine based on what doctrine we already learned. Kaya kung balikon to, kaya doon na may mga dutay, mga disturbo din sa okay, doctrine is built upon doctrine, meaning we learn Bible doctrine based on what doctrine we already learned. Ang basihan na namo kato mga doktrina nga ato ng nakatunan. So, inculcation therefore through repetition. Ang pagsinilsilay pinagi sa pagbalik-balik. Okay, mao na Visayan. Husto ba ang pagkahubad niya na? So let's remember that divine discipline, ang disiplina sa Dios, is beneficial to every believer. Alang sa kaayuhan nato nga mga magtotoo. Kana isilsil na yun na nato. If we have Bible doctrine na natay nakatunan nga pagtulunan sa Biblia, ang kamatuoran, we can avoid the discipline. Right? So, ato bang mahimo ng maminusan ba? Manam-alam na nagkaminus hangtod nga, di na disiplinahon sa Dios kay natural kung limpyo ka na, wa kay nabuhat nga sala, dili ka na disiplinahon. Panalangin na ang ihatag sa Dios kanimo. Remember, ayaw na kalimti, the law of volitional responsibility. O, kiniusap nga punto, once we make bad and wrong decisions in life, God is going to bring us back to making good and right decisions by pinagi sa by disciplining us. Okay? Pila to kaang-ang o ingon ta pila ka bahin kining pagdisiplina sa Dios? Tulo. Ang una, warning. Mutuktok ang Dios. Anak, balik. Balik nga rin sa imong puluyanan. Your right royal palace. Ayaw transfer, ayaw move diha sa atbang nato. Ari balik. So warning. So, unya di man ka magpatuon tingali, di ka manumbaling. So, muhagbong ka na sa intensive. Mas grabe-grabe na, mas bugat na. Unya, kung ikaw mausab, okay, makaamgo, then anarakutob. Gusto? Now, apan kung di ka manumbaling gihapon, di lang ka di ni mo mubali, okay, padayon ka sa imong paglunang sa sala, pagkakarnal, o under di disiplina sa Dios. So, karon mahog na yun. Kung nagyoy pagtagad perpetually
carnal na gyud ka, okay? Nasama na gyud ka sa unsa? Prodigal son nga na higawas na gyud ka completely sa imong panimalay. So therefore God imposes what we call sin unto death, ang sala nga makamatay. So kuhaon ka na lang sa dili pa husto untang panahon nga kuhaon ka. So I hope na klaro nimo na. Now God's word straightens, corrects, etc. Therefore this is supposed to be a must for every believer to learn and apply aron kita mahimo nga mga magtutuo nga mananaw. Kaya duha ra mo ka klase mga Kristohanon, ang loser believer ug ang winner believer. So it's a matter of choice. Kung buod ka mahimong winner believer, then mo kini atong gipangtun-an. Kung narana nimo, imong dawaton ba na o imong tuuhan ba na, o niya alang nimo sa imong kaayuhan unta. You see, God is providing all these spiritual assets. Narana natong may mupahimos ba ta o di? You see, or buod ka bang mahimo na lang a loser believer? You become miserable. You see? Ang tod nga kada na ay mga suliran sa kinabuhi mo abot bisag ginagmayng suliran mo yung ka, why did God let this happen to me? Ati mo na basulon gyapon nimo ang Dios bisag way lambot na ang Dios, imo man tong tinuyuan unta. You see? I hope you get that point. Now God's discipline is to motivate you, believer, to recover residence in the operational divine dynasty. I hope naklaro na nimo kining atong sigig hisgot og operational divine dynasty. Kay kini mao na atong dapit nga puloy-anan nga andam gitagana sa Dios alang sa tanang mga magtutuo. Mao ra ni ang atong puloy-anan. In fact, sword niya na is the perfect environment. There is no more perfect environment in this world, right? This is the only perfect environment. Kung ikaw magapuyo diha sa imong royal palace, the operational divine dynasty, then nagpahimos ka sa perfect environment. Tingali mo ingon na sa kag nag-istorya naman po na sila perfect environment kuno nanara po na lagi nimo kung mo dawat ka ba niya ng prinsipyo ha. Kaya these are principles that unsa atong napupo na katunan diha sa pulong sa Dios, mga prinsipyo. Okay? So akong balikon, God's discipline is to motivate, pagdasig ka natong mga magtutuo nga mahibalik ta ngadto sa atong husto, tukma, nga puloy-anan nga maong operational divine sphere. Ang Dios mo disiplina lamang sa iyang mga anak. Ato na po nang gi-establisher last time. Ang Dios maora iyang disiplinahon katong iyang mga anak. Not those who are not His children. Kinsa mang dili niya mga anak, mga unbelievers, mga dili magtutuo. O kinsa po ning mga dili magtutuo, mga tana katingali, ikaw nga bag-o pang nakasunod ning atong pagtuon, mga tana ka, who are the unbelievers? Well, the unbelievers are people who have heard the gospel, ang gospel of hope and salvation, which says, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. O kung ana ila ka ng dawaton, tuuhan si Ginoong Kristo nga maoy nagabayad sa tanan natong mga sala dito sa cross, dun imo siyang dawaton, then ikaw maluwas. Mao ka na nga mahimo kang believer. Apan kadtong mo sa likway, pagkadungog nila sa maayong balita sa kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas, mayon sila gadi pang umutuo. Mura mag kanang too good to be true nga maluwas ka mo tuo ka lang. Daghan ra ba? Daghang mga tao nga unsa na bilong ni anang
hugpong sa mga tao nga moingon sila mura man nag too good to be true nga mahilangit ka, maluwas ka kung mutuo lang kang Ginoong Jesucristo nga imong maluluwas. Now, naarsa po na ni mutuo ka ba niya o di? You mean to say nga namakak ang Dios nga iyan man kanang pulong, klaro man kayo. Gani diha pag yun sa 2 Peter 3:9. Kung imong abrihan imong Biblia, 2 Peter 3:9 nagaingon ang pulong sa Dios. God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Nansaw man na. Mao na kamubuton sa Dios kang tanan unta maluwas. Na mao na nga ang uban maingon mo na magpinulsupo sa nga naman nga na may uban nga mo sa impyerno. Well, ang tubag niya na ilang tinuyuan. Why nagtuod nila dito? Why imbitar nila dito? Sila ra mismo ang nagabuhat o desisyon nga mo adto. See? Kaya may kabubuto ng tao. What's to? Naatay kabubuton, hinatag po na sa Diyos ng kaugalingong kabubuton, ipagamit sa Diyos. Mutuo ka ba o di? You see? God respects our volition. Magatahod siya sa atong kabubuton, sa atong gamiton ang oo ba o dili. So, see? So, kung moingon ka, adi ko mutuo, God is still glorified. Kay mao kanang function sa iyang pagkahingpit. Dili siya mamugos. Si makiangayon ng Diyos. Apan siya nagasangkap ka na ito niining kaugalingong kabuton nga ipagamit niya. Gamitan na. Mutuo ka ba o di? Now, timan ni nga ang principle will always emerge nga whatever decision you make, ikaw ra mismo, ikaw ra ang answerable, responsible, and accountable niya ng imong desisyon. I hope nga na klaro ni mo na. So mo na, ang tubag niya itong pangutanag, kinsa man yung mga dili magtotoo. Okay? So duha ka klase rang mga tao ning kalibutan na, dili kay bayi o laki, duha ra ka klaseng tao, mga tao, magtotoo o dili magtotoo. Believers or unbelievers. Now, kadtong mga believers, mao kadtong midawat, mituo, ni Ginoong Jesucristo nga ilang bugtong manluluwas ug sila naluwas. Okay? Na born again, na tao pag-usap. All of these things, pag-explain nimo. Okay. Now, balik na niya itong atong gisgutan na ay degrees and intensity sa disiplina sa Dios. Ato naman ni gilakbitan o kanunay na itong lakbit kini. Ang una, warning. Ikaduha, intensive. Ikatulo, maximum discipline. Now, a believer functions nagalihok dito sa cosmic dynasphere. Unsa tong cosmic dynasphere? Mao kanay dapit nga may gahom ni Satanas. Okay? Cosmic. Ang cosmic, gikan ka na, adjective na nagikan sa noun nga cosmos diabolicos. Ang cosmos diabolicos, Latin man kana, o ang buti pasabot is unsa? The devil's world. Kalibutan sa manunuay. Okay? Ingnon lang nato kaysa mura mo uglahin itong ingnog yawa. So, kining kalibutan na gidumala sa yawa o sa manunuay o ang kaaway sa Dios. Ingnon lang nato, klaro. Okay. So, a believer functions in the city or cosmic dynasphere when he is out of bounds. Atong maningitan din kinibang duwa nga basketball, i-bounce man nimo yung bola, okay. You should be within the bounds nga sakto ang imong pag dribble dihagon sa kay kung you are out of bounds, then pituhan kadayon sa referee. Na mao na ang Dios mo pito.
Ato lang gitandi. Thus, God disciplines a believer to warn him to wake up. Mumata siya to his right senses as a believer. Kaya mura nahikatog na siya, hapit na siya mo kabot na dito sa CD. Dapit nga may gahom ni Satanas. A believer should function in his Christian way of life, in bounds. Otherwise, lagi the referee, God's justice will blow his whistle to warn us. Now, let us remember that the Christian way of life, unsa definitions a Christian way of life? It is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. We should ask ourselves, are we carnal or spiritual? Mao ginay atong angay ipangutanas tong kaugalingon every now and then. Okay? Remember that it's the Holy Spirit who makes doctrine vivid, clear, and lucid to every believer who studies God's Word. Ang Espiritu Santo ra mao ay makapaklaro, makapatinaw, makahimong tataw sa doktrina o sa pulong sa Dios ngadto sa magtotoo nga nagatuon sa pulong sa Dios. We have to be faithful in studying Bible doctrine, so we have the things to remember in applying in life to be able to reach the stage of winner believers in life. Kaya mo man kana nga tong tumong, that is our goal, nga mahimo kitang mga mananaog in the spiritual life. Now, na po'y kanunay na tong pangutana nimo. What makes us remember things always? Unsa may makapahinumdum natong mga butang kanunay? Unsa itubag? Inculcation through repetition. Sinilsilay, pinaagi sa pagbalik-balik. Develop the memory pathway. Mao kana ang memory pathway. Inculcation. Sinilsilay. Inculcation is the key. Mao kani Yahweh. Inumduman ta nga si Pablo, nato naman sa nagituki last time, nga iyang naangkon ang thorn of the flesh. Unsay tuyo, magihatagan siya thorn of the flesh. Ang tuyo of which was to pressure him, aron dili siya mahimong arugante, nga dili siya mahimong hambugiro o mapaytason. Apan siya, unsa man, nagmadinaugon ba siya? Niyadtong bahina, niyadtong sitwasyon na? No. He failed. Apostle Paul failed to face it when he prayed, kapila siya magampo, 3 times he prayed to God that God unta would remove it. Unsay tubag sa Dios kaniya? Paul, my grace is sufficient for thee. Ang akong grasya, igo na alang kanimo. So, suffering for testing, okay, not for discipline. Suffering for testing is beneficial to us, believers. Okay? Our common objective is pleroma stage in life, the higher ground. Mao kana nga tong tumong. O ato sa gisgutan, kadtong prinsipyo, the rate of learning must exceed the rate of forgetting. Ang kapaspason sa atong pagkat-on kinahanglan mulabaw kini sa kapaspason sa atong pagkalimot. We have to make gnosis to epinosis. We have to memorize but metabolize it. Well, okay raman ang pag-memorize, apan kinahanglan kini i-metabolize dili lang kay kutob ra kas pagsuo, pag sago. Okay?
It is God the Holy Spirit that makes doctrine real for believers to make it work in His life. Okay? Unsa tong long-term memory? Unsay kinahanglan? Repetition. Repetition. Pagbalik-balik. Pagsubli-subli. The reason for repetition is for the rate of learning to exceed the rate of forgetting. Namo na. Consistent post-salvation epistemological rehabilitation mo niginganlan og sinil-silay. Inumduman ta, we cannot apply what we have not learned. Osto? Dili ta makagamit niya tungwa na ito makatuni. Believers only go to emotions when they have nothing in their soul. Ato sa ning hisgutan last time. Nga kining atong una-una, murag atong itandi gini sa vacuum cleaner. Nga ang nature sa vacuum cleaner is to suck, suyop sa mga sagbot, mga sa abog. Okay? Alright. Kung way sod ng atong utok, empty, matayotes sa Grigo nga pulong, what will it suck? Unsa may iyang suyupon? Kung way kamatuuran nga naa sa sod sa atong una-una, unsa may suyupon? Empty maka. Aha. False doctrine na. The doctrines of demons. Mao'y suyupon yan. You see? Kaya man lagi kamatuuran sa sod. So, musuyop ka ng mga una-una sa kalibutan, una-una ni Satanas. Now, a big majority of believers today are ignorant, no knowledge of Bible doctrine. Now, it is really tragic. It is tragic. Nga, bagang duot sa atong mga kaigsuonan nga mga magtotoo. Kung imo ganin ni silang dapiton, ino ni mo imong amigo gintag. Kuyog ta bay, kuyog ta sa Bible study, kuyog ta Brad. Mayingon na sila dayo. ABC ko. Sari na lang. Sunod na lang tingali. Kanang mayingon ganing sunod na lang tingali. Wanay sunod, anak. Muna nga. Well, tingaling na ipanahon po nga magkaambo siya. Uy, masuway lang kunogyog ko. Muna nga. Ayaw na lang katinga. Nga kung ikaw musuway sa pagdapit sa imong mga higala, mga silingan, ayaw katinga nga sa iyon rang pagbalibad. Kaya nga no, usa niya ng inungdan tingalan, uy, mag-Bible study, di ko kay manda na punta sa inyong relihiyon. You see? So, daghan kayong mga unsa, mga pasangil ba? Mga reasons nila, mga hinungdan. Balibad. Kaya mo na yung right word, balibad. So, perspicacity, ang what di pasabot sa perspicacity, mo ka ng panag-iya nimo og keen mental perception and understanding. Mao kini ang giingon sa in English og discerning. You are able to discern. Makalinggat ka unsay husto, unsay di. Okay? Nga mao kini nga atong kanunay gyung tutukan ini. Nga kining tanan nga atong gipanghisgutan sud gini sa plano sa Dios. Okay? Unsa to'y definition sa plano sa Dios? Well, it is God's plan is perfect. Okay? Higpit, way kuwang, way sobra, way kuwang. Higpit yun na, perfect ang iyang plano. Because ang nagbuhat niya, nagmugna sa mong plano, higpit man. See? God's plan is perfect. Only a perfect person can produce a perfect plan. Husto? Since God is perfect, His plan is unsa? Perfect. So mo kining atong
sakyan karon ang plano sa Dios. Kitang mga magtotoo nagasunod sa plano sa Dios. Ug napay definition sa plano sa Dios. Akong idugang. Unsa? Well, a right thing done in a wrong way, unsa man? Right or wrong? Wrong. A wrong thing done in a right way, wrong or right? Wrong gyapon. Samot na kon a wrong thing done in a wrong way, samot gyud. Nga wrong. What makes it right? Only a right thing done in a right way is right. Kasabot ka? Mao kanay definition sa plano sa Dios. Akong malikon. A right thing done in a wrong way is wrong. A wrong thing done in a right way is wrong. A wrong thing done in a wrong way is wrong. Only a right thing done in a right way is right. Mao kanay definition sa plano sa Dios. That is God's perfect plan. Ikaw nga magtotoo nga nagatuon sa pulong sa Dios, anaa ikaw ni anang maong plano kung ikaw anaa sa hugpong nga spiritual believers. Sa ako nang giniingon, duha ka klaseng mga believers, carnal and spiritual, winners and losers. You see, papilion ka na. Make your choice. Na kay kapilian, na kay kaugalingong kabubuton sa pagpili. You see? Apan sa panahon nga ikaw mo pili, ikaw po ang unsa manubag. So mao kana ang punto dinhi nga atong i-emphasize kanimo. So unsa man ang process nga ikaw makaangkon niya ng discerning power. No, dili ikaw may nagaangkon niya na ang Espiritu Santo may nagahatag kanato nining discerning power once kita magapadayon, malahutayon, masubayon o makanunayon kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ang process niini, ano makambot nato kining discerning power? Study and learn. Tuon o katon. Number 2, understand what is learned. Sabta ang imong gitun-an. O ang ikatulo, apply it, gamita ka na. Ikaupat, hinumdumi it all, remember it all the time. Okay? Hinumdumi ka na sa tanang higayon. Now, okay, niya pag yung mga punto din niya atong dadon diha kanimo, we cannot apply what we cannot remember. Gusto? That's why repetition ang gikinahanglan. Never bothers a believer's spiritual momentum. It increases his opportunity sa iyang spiritual momentum. Unsa ibot pasabot sa spiritual momentum? Ang espirituhan nato nga pagbuylo sa atong spiritual life. Ato kining ipadayon sa sunod nga higayon o gidapit kag gyapon sa pakiguban nining atong pagtuon sa pulong sa Dios under the Vic Balbido Evangelistic Ministry nga atong giangkon kini nga grasya. Magampo ta. The scripture declares God in this manner loved the world, that He gave His only born Son, that anyone believing in Him may not perish, but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Jesus Christ went to the cross. Miadto siya sa cross. Namatay siya tungod sa mga sala sa tibuok kaliwatan sa tao. Iyang gitangtang ang babag tali sa Dios ug sa tao, so that man can step across into eternal life by trusting in Christ as Savior. And therefore, as you sit there sa imong nimutangan dining adlaw with your eyes closed,
to assure you of privacy. You have the option right now of making the greatest decision of life, the decision that brings you everlasting life, deliverance from the wrath of God to come, the lake of fire, becoming a member of the royal family of God, having righteousness imputed to you permanently. And that is the decision to trust in Christ as your personal Lord and Savior. To believe that He died on the cross for your sins. That's the only thing that you have to do to get eternal life. And that's the only thing that you can do to get eternal life. You cannot do anything else. Wa kailangang mahimo. In response to the question, sirs, what must I do to be saved? The answer came back, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. The way to eternal life is faith in Christ. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Let us pray. Father, we are indeed grateful for the privilege of studying your word so briefly today. We ask that you will open our hearts to these things, increase our perception, our comprehension of them. For we ask it in Christ's name. Amen.